ntse bela eng se ke se bolelang se tlo gona go go phedisa sa go fatseng. That's right. Isha menwana masoga na ka mo baraka ka pa jwele ke nako jwele re anabela jwale. Mmere kwa rena go go bolela le batho ba kgone go kry-a lesedi la bophelo. Nna bophelo bo ka no be bo re palla moreku ga ithekula ke tla ithekula ka te gona na nkore ke na metse right the Reverend Mr. Malefo re a ditekishong tša product tša tlou tša baroka gomme o gopola gore tlou tša baroka ke Professor Mremi go tšwa ka lefase la ga Ramoshebo kgauso le letamo ka kapa ngaka borena ya setšo yeo e tsebegago mafaseng a kgole le a kgausi nke ke mofe sebaka monna o atamiše motheletše kgole le kgausi mo ka beng a re theleditša le gona mopapa le gona na ke a fiša mongaka ke a go tamiša mongaka ebile ke tloga ke nyaka gore o no tšea sebaka se o dumediše motheletše kgole le kgausi mo a re theleditše gwa le gona a ke thome ka go tamiša kgole le kgausi mo batho ba theleditše go ba le gona le babogedi ba rena ka kua letlakeng la Facebook ke a batamiša ebile ke rata go lemoša batho gore morwa motšha banna ke moprofeta wa lentšo moprofeta bo ke bo bontši bona ba profeta ba go profeta ka go swara ke moya yena o profeta ka lentšo ka gore taba tša di bolelago di tloga di kwagala le ruri ke le dumediša ka moka kua kgole le kgausi wa bolelago mo ke yena Mr. Malefo go tšwa gona kua ofising ya ga Professor Mremi re tlile mo tšatšina le kgono re tlile ruta ka taba ya di-product tše e leng gore re tlola re di bolela ka mehla lebaka ko gore re kwa bohloko ba setšhaba sa borena and then ge e le gore sekoela ka ra ka thata mola le gore Professor Mremi badimo ba boletše le yena gore o swanetše gore a ba fe setšhaba se fole goba a fe setšhaba lesedi gore setšhaba se se kgone go phologa gobane setšhaba se sentši se timetše ka lebaka la go hloka tsebo jwale ke mo tšatšina le kgono re tlile go mo fa re tlo le tsebiša ka ditaelo tšeng taelo e ke tlo bolelang ka yona la mathomo ke taelo ya lerumo la banna e leng gore bontate ke a leboga le mpotšišitše ke le bone mo difounung le founne la botšiša le kgono lerumo la banna ke taelo e leng gore e thuša bontate ga e thuše bontate fela ka kua dikamoreng mohlomongwe go santse go bolela le balekane ba bona e thuša gape le bontate ge ba swere ke dibabo e thuša bontate o kry le gore ge ba re ba fahla magotlo monkgo o kry o se gabotse e thuša gape le bontate godimo ga dipshio gobane dipshio di kgona go kry le gore di a baba goba di palela ke go pompa metse gabotse ke mo e leng gore taelo ya lerumo la banna ke mo e tsena go gona gape o kry le gore bontate ba e leng gore mohlomongwe bana ba thabolang motlana wa kry le gore ge ba ya go fahla magotlo and then go ba le bothata bola ba monkgo o sa lokago taelo ya lerumo la banna e kgona go ba thuša ke na gape le taelo mo e bitswang gore ke Z2 e thušang batho ba bomme ba tshwenyago ke dibabo mohlomongwe le go ya matšatšing ga bona o kry le gore a go ye gabotse o kry ba go no ba le bothata and then e ya thuša gape le bomme ba tshwenyago ke dibabo mo mebeleng o kry le gore popelo nampile ba re tletše dibabo gore ke ya di-docteng ba re tletše dibabo taelo e ya Z2 e kgona go thuša
and then ga itse di ka kwa ga tla gone gore a gone go fola gape le ba gaetse di ba rena ba ile gore ba hloka masea gobane ke ba bantši ba ile gore ba hloka masea ga ba tsebe gore ba ka tšeang ba beya bua le taeloši ya Z2 e leng gore kgona go inwa o le mme ebile nna ke rata gore ge ke lemoša di-client tše ntšhi ke re ge ngwana le hloka ngwana taelo ya Z2 le ya lerumo la banna ntate a kaona ya lerumo la banna mme ana ya Z2 gore di tle re kgone go bereka mmereko mo botse go feletse go ba lesea le leng gore le hlwekile le leng gore le phela ga botse ke swere taelo gape mo ya pinki wa phediša taelo e mmereko one ke gore batho bantšhi mo maphelong a bona lo tša bona dihlakahlakane ba bangwe ba bereka empa ga ba bone gore tšhelete tša bona di ya kae ba bangwe ba bereka motho go ne le mmao mongwe bile ba sa ntlhalosetša gore nka tšeang ka lebaka la gore ke na le 14 years ke bereka company ba re promota batho mo pele ga ka gane nna ke sentšeng ka botša mmeola ka re wena o hloka taelo e bitšang pinki gore kua berekang gona ba kgone go promota ba go promote ka nnete gobane batho mo maphelong a bona ba ne mahlatse a di-promotion mara wa kena le gore ba le ba bošego ba letsogo la boraro and then ba thibile mo ba thibile gona and then ke mo leng gore mathata a ba gona ba bangwe ke gale ba maketa o sepela le batho ba maketa ba ba hira wena ba o hirwa makalorganeng nna kwa mohutamang ngwane eshu tlogela go lla mo gae ke re pinki re bolelago ka yona o tlo kgone gore le wena o kry mmereko ntate ka mo gae go tshwenya ke taba ya tšhelete ye go makatša e fofa re ne taelo mo e bitšang gore ke ya tokološi taelo ya tokološi mmereko one ke go lwa le meleko e leng gore e tla go batho jwale ka diritsi ya ditokološi gobane batho bantšhi ba e tseba le ba bangwe ba e tseba ba sa tsebe gore tlo le ruta le kgone gore le sanetse le tsebe gore tokološi ke moriti o e leng gore ga wa loka o e phetošago se sengwe mo godimo ga bophelo ba gago le mo mmeleng wa gago ka makala o swara tšhelete gapela tšhelete e ne go makatša wa bona re o rileng ka yona taelo ya tokološi le yona ya kry-agala gona kua ga professor Mremi taeloši ye nngwe gape ke taelo e ya go tlola e re bitšang gore ke tlola o fole and then taelo e ya tlola o fole e kry-aga gona kua ga Mremi ke fele ke botša batho ke re July ya fela mediro ya bula ka Auguste batho ba santse ba tsebe gore mo ba sepelago gona medirong ya bona ba bangwe ba dumediša meleko ya bona o kry-a le gore ba batho gobane batho ba lefatshe re batho ba e leng gore bontšhi le le gona taelo ya go tlola le kgone tlola ka yona le go ka ba dumediša goba wa tlola ka yona mo mmeleng gore ge e le gore go ne meleko ya difola e ba go beetse go yona goba meleko ya diqetho le maswisi a ba beileng mo tseleng and then ka lebaka la gore meleko e mengwe batho ba e kry-a ka mokgwa go gata bangwe ba e kry-a ka mokgwa go dumediša taelo gape shi ye nngwe e bitša gore ke second chance ba botšišitše ba bantšhi ga ba founa ya second chance ke sewašo se leng gore and then o hlapa ka sona lebaka ke gore meleko e leng gore meleko ya bana ba leng gore o kry mme and then o no ba le bana ba feta goba mohlomongwe o kry le gore o santse o be le ngwana and then o swara o tlogela o kgone o kry-a taelo e gobane mo gongwe ga se taba ya popelo ke taba ya meleko e leng gore e sepela le motho mo mmeleng wa gage and then re na gape le taelo e bitša gore ke lapa le bosi ye ke feleng ke e bolela ka mehla gore meleko e mentši goba family tše ntšhi ga di kwane ka mogae kudu wa kry le papa le mama le bana wa kry go sene kwano lapa la gona e no fetoga lapa le senego tšwelopele wa kry le gore go no phela go luiwa taelo e mmereko one ke gore e kopantšhe batho ba ba kgone go kopana ta tshwaina la ona e bitša gore ke lapa le bose le o kgona go kgopa ka lona ka mogae ge le one batho ba go kgopa o kgona gore ge o korope ka lona o kgona le tšhela ka mo go newa go meetse gore and then ge batho ba ka moka ba ka nwa meetse ka mogae go kgona go ba le kwano nngwe e teng taelo tše ke di bitšago mo le tše dingwe di gona tše ntšhi and then ge le di hloka rena re kry-ega gona kua ga Matlalo Ramošiba kgauswi le letamo ga professor Mremi mo e leng gore ngaka Mremi o bereka gona and then ge o e tla goba mohlomongwe go di hloka o le gole mo e le go gona o kgona go folela number ya 060 959 0303 060 959 0303
mo o tlo kgona go bolela le mogala bo mba mmitša gore ke Karabo, and then le yena o bereka le rena gona ko officing re tlo no re go bola le yena, and then o tlo kgona go hlahla, and then nomoro tšaka ka re hloka tlhahlo gona mo talong tšeo le nna ke gona, nna ke le go malefo mo go 072 133 6761 072 133 6761. gona ge le gore mohlomongwe motho e leng gore a o ne mokgwa moya go ba airtime, o ka no re gona molatlakaneng la Dr. Mremi wana mo inbox o botsa re ke kgopela taelo e so nomoro tše ke lefilego tsona ka moka ga tsona di ne WhatsApp. ge le gore mohlomongwe o ne data ya WhatsApp o kgona go romela molaetša mowe, and then gore hloka taelo e feng re tle re kgone go hlahla ke lebo o sa le gona fao mopapa pele ke tlo thoma ka ye ke nyaka go tsena go yona e re ke thome ka engwe bohlokwa shi yona tobe Maabane aga motheletši o mongwe gae o tswa Limpopo empa o ka roka mo go bothembisa ka fa tobe o inbox tša mputša gore na nka bona jwang ngaka Professor Mremi ka re no Professor Mremi o gona wa kreagala ka matlala ra moshebo a mputša di direction ka mo fa di direction tobe ge ke fetša a re ebile ke be ke re ke tlo molalla ya ka baka la gore go ne le motho a mpuditšeng gore Mremi la bohlano le lengwe le le lengwe tobe o tla ka mo thembisa ka mo theogela ka mo thembisa jwale ka re kgaitšedi ya ka nka se re ke nnete ebile a se nneteng mara yeo nna ke itsebago Mremi a senke anwa go berekela thembisa jwale mara ba tla e netefatša ga botse go sasa mohlomong ke nna ke no beng ke sa tsebe mara ga senke ka kwa a ke tsebe gore na o ka no feta mo go yona goba ke ena tetleng a e fetola nama. Alright, ngaka Mremi ke fele go botsa batho ba bantši mo di social media gore ba gona le batho ba ile gore ba iphetšitše bo Mremi ba ile gore ba tshepiša batho dilo kudu mo tabeng ya di product le tabeng ya go consulta le ditaelo. ngaka Mremi o berekela fela ga matla ra moshebo ge o ka ba le motho o ile gore o re ke yena Mremi wa ngaka o berekela thembisa ga se Mremi o a dula go ga matla ra moshebo mohlomongwe Mremi o mora motšhako o mongwe a re motsibi ka gore a ke le nna ke no ba malefo mara ka no kra gore bo malefo go le bo malefo ba bang ba o sa ba tsebe nna ke mopapa o kre le gore malefo mo mopapa le yena ke the right reverend mara a se bošaedi mara Mremi o re ba go ka yena o dula go matla ra moshebo ga a bere ke le thembisa re boditše ba theletši nako e fetileng ra re sa le gare re sa nyakana le pleke e leng gore tlo bereka go yona re tlo re mola re ikreile re tlo ba botša gobane re kwele dilo tša bona ge ba le kua magaeng re di kwele ebile a ra di ignora re kwele gore bontšhi le tswa kgole le nyaka gore ngaka Mremi a fihle go lena le a rata mara le tshwenya ke gore o dula kgole bjale re godimo ga yona taba yeo, and then mo nakong e sa fediše go pelo, and then batho ba tla re tlo ba informa gona mo radiong gore ka nako e so Mremi o tla berekela pleke so mara ga jwale ga Mremi o berekela ga matla ra mošibo thobela fela thobela o mongwe ke Maabane ke hlole ke hwa ka disego monna gesho Maabane o mongwe o re mara nna ebile ka be ka approve go pitšentše kgolo a re bana ga go ntseng kgahla go jwale ka maina ditaelo tša ga Mremi na pele jwale ba thoma ba tseno mongwe re lapa le boss o mongwe o re pinky o mongwe o re di batala jwale ke kwa le gore le o bolela ye nngwe o re tlola o fole ke re ano banna ba ba creative man no ditaelo tše ge di hlamiwa mora motšha di hlamiwa di maina
gore di kgone go ya straight mo eleng gore o nyaka gona ke talo nyaka go botse nnete re pingi wa phidisha gore mahlatsi a motho a boa re tlola o fole gore go tlotse o tlo ba le bophelo tše mpe di tlo ba kgole le wena lapa le bose and then ge re lapa le bose gore lapa le go tlo dula go le bose ka mogare ga lona gape ka mola pageng ya pitšeng tše golo maabane mosegare kore re hlole re iketle le disego fela re bolela ka maina ke re bana yane batho ba creative ya le kgonne mola re sa kgotsa tšela tša maabane le lentšhile lona banna ba re tlola o fole ke lebokile mora motho mane Mr Malefo monga ka go le molato a re tshepe gore batho ba kwa ebile ba tla tlogela go fa batho ditšhelete ba sa ba tsebe batho ba tla ya go phekola ke batho ba sa ba tsebeng e le ge bona ba tseba ba phekola ke bomremi ba ga go le molato monga ka ke lebegile kudu go bolešana le wena shato mo